Преоправдани причини дзеці у периодзе котри за нами ще дзели длуже пред телевизором, ще водни час препровадзели najčastejše pred kompjuterom. Kontakti z ostovarišami otrimовали prek telefona. Фаховці, котрі провадza rozvoj dzecka, hvarja, že najmladší muša bud fizično aktivni, pretože zvикнуться, котрі здобувають у дзецинстве і у пубертету, оставають за навше. Utim i rodiči imaju veljku funkciju či vyberu, že še dzecko budze baviti uopšte s takim sportom, odnosno trenirati sport, či to stanjeljem na urovnju take opšte zabavi i fizične aktivnosti u takej svojej režiji. U šitskim tim bitne, že da dzecko oseti, že ono daco može. Każde dziecko može daco, nie može šitsko i nie može każdy bud vrhunski sportista. I tu treba merkovac, żeby się dakle precenjelo keljo možljivosti dzecka i żeby się nie forsiralo do takih granicu, które ono nie može dostignuti i već tu može se slučiti, že taki kontraefekat nastanje. Jedna od važnih uticaja sportu na razvoj djetinjstva i to socijalni problem, gdje se oni kroz sport i uopšte kroz druženje stiču veliki broj svojih drugarov. Naš osobešedniki naglašeli, že treba obovjazno pojst co častejše do prirodi po vitamin D i oksigen i aktivovat zrižni hormoni, kotri dzecom daju pozitivni čustva.